Pošto je sažeto iznelo svoje konstatacije, veće će sada izreći presudu. Iz razloga sažeto iznetih na ovom zasedanju, pošto je razmotrilo sve činjenice, dokaze i argumente strana u postupku, uzevši u obzir statut i pravilnik, kao i na osnovu činjeničnih i pravnih konstatacija iznetih sa svim pojedinostima u pismenoj presudi, veće utvrđuje da Ratko Mladić nije kriv po tački 1 genocid i da jeste kriv kao učesnik raznih udruženih zločinačkih poduhvata po sledećim tačkama. Tačka 2 genocid. Tačka 3 progon, zločin protiv čovečnosti. Tačka 4 istrebljenje, zločin protiv čovečnosti. Tačka 5 ubistvo, zločin protiv čovečnosti. Tačka 6 ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačka 7 deportacija, zločin protiv čovečnosti. Tačka 8 nehumano delo prisilnog premeštanja, zločin protiv čovečnosti. Tačka 9 terorisanje, kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačka 10 protivpravni napadi na civile, kršenje zakona i običaja ratovanja. I tačka 11 uzimanje talaca, kršenje zakona i običaja ratovanja. Prilikom određivanja odgovarajuće kazne, veće je uzelo u obzir težinu krivičnih dela za koje je utvrdilo da je on kriv. Zločini koji su počinjeni spadaju među najstrašnije zločine poznate čovečanstvu i uključuju genocid i istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti. Kao olakšavajuće okolnosti, odbrana se pozivala na različite faktore, između ostalog na dobronamerno postupanje gospodina Mladića sa nekim žrtvama i pomoć koju im je pružao, njegov dobar karakter, njegove smanjene mentalne sposobnosti, slabo fizičko zdravlje i poodmaklo životno doba. Iz razloga koji su izneti u presudi, veće smatra da većina faktora koje odbrana navodi kao olakšavajuće okolnosti imaju malu ili nikakvu težinu. Za zločine koje je počinio, veće osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora. Time je izricanje presude završeno. Veće zaključuje zasedanje. Molimo, ustanite.